Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at sa kung kanyaman yeti kay Pampanga, ang pong makaswelo tamo, uling at tamong panit alamitan keng ama nung siswa nananong kanyang ken. Jody Bar, maya pa ugto kaya kayo kabalen, maya pa ugto kaya ka namin at enjoy. Nabog niya yan eh. Ay, alata na ba? Atsuta na studio. Atsuta na pala studio eh. Wala ako sa atsuta pa kay Clark City Football, ne? Talagang karepumenal bena po, ne? Talagang masanting kasi kitang lugolay. Ano pong gagawan yung kasalukuyan? Maugtunan ko po, mamanganan ko po, nano pong asan, nano pong ulam? Karen pong may nga na kayo, palagay ko, painawan na kayo, bakit lang ako kay Nipan? Malbi ko pa mo po keng katamang programa. Live na live tamo po keng CLTV 36 Free-to-Air TV. Ang pong keng katamong official Facebook page, CLTV 36 Official. Makayan mo naman, live tamo naman keng katamang YouTube channel,
CLTV 36 mo naman. Nano pa ta kabalen, siyempre, biyeta mo karela. Na ini pong balitang mga palyari, keti labuad Kapampangan. Nano pa ta, ing amanong siswan po ang pagkulturang Kapampangan, ing kakatamong gambulan, ampong pagmasabalan. Ngeni pong aldoning, nating isipan ka ng Aldo Martis, 5 ning Disyembre. Okay, kalima na po ning Disyembre, ne? And siyempre, taglos-taglos na po rin miyaliwang piaglon keti po Kapampangan. Balo ko kaya rin yung katamang programa, bandang 2:00 sa launa, magumpisa nitang kurang-kurangan. King Sinocon Festival Kempong Robinson Star Mills, ay nuko, mga nyaman na pamangan, ning iluto da ka rin, Jenalo. Oo, atin tamo naman kay, pamang Kapampangan Food Expo, wari kay nga SM City Clark. Kanya talagang manya po kaking activities. Oh, na talaga alingad na ita mong keti labod Kapampangan. Siyempre, ita mo ing ausandang culinary capital of the Philippines. Jody Birthday mag-chat kaya katamo Manal Bea. Chuya parugo kay nga Saudi sabi nga na Mayap Boxer and Ma'am mamalengki ko po kay ni Saudi. Ay, alam mo natin pampalengki kayong Saudi Arabia. Mga nanula po rin palengki kayan, sir. Bala mo tantali pa pa mo naman kete. Kuwentuyo po kaya kami. Kaya kayo pa Manal Bea. At nung atin ko pong burang ikomento, o atin kayo pong panamdam kaya kaming question of the week malyari pong i-comment yan kaya katamong Facebook Live. Facebook. Nano ya po wari kaya katamong question of the week. Nanong Kapampangan wording balo mo, pero emo na makain daramdaman, gagamitan da king kasalungsungan, nano kaya, i-comment siya po yan, basan miya po king kikatawang programa po tapong bagya. Bang makasahog kayo po, aragdagan tala rin kaya katamong amanong gagamitan kaya katamong programa. O ngayon naman Jody Burr, ipakita na lapuret ang bida tamong kabalen, ngayon Aldo, reta pong mag-birthday. Happy birthday, Joyce Corpus Galura. Anyaya pang metong Aldo yung birthday ning kana kong love na Joyce. Neto laking USA din. Balo mo kayang birthday na. Mig parapolya pa. Asnong kaswelo rin at sa Pilipinas. Siyempre, at sula abroad. Pero rin ding migrapol, ding winners na at sula kinating sinambot 2,000, sinambot 1,000. Pong 500, ako simbot ko, kinatutukisan ang mabagot ko. Again, wishing you good health, dakal-dakal pang blessings, Joyce. Talagang very generous yung kaya kayong family sa Sukulyanan ng Apong Ginoo. Happy birthday, Joyce Corpus Galura. Happy birthday, Tita Gelling, Wilma Dizon. Auntie, hope to see you again. And syempre, dalangan mi kaya kayong masika na pamikakatawan, dakal-dakal pang blessings, kaya kang pamagsikap kang biye. And syempre, dakal pang time, kaya kang pamag-apostolate kang Mason. Happy birthday, Tita Geling, nang handa mo, paras mo naman Keti, Pilipinas. Yan, ay. Forma ng forma. Ini, peka pa nabilin day ni kapatad. Penabilin de kaya ka? Penabilin day kaya ka? Ay, nuko. Kaya katanga doon, penabilin Doble panabilin. Happy birthday. John Christopher, Boss JC Garcia. Lenyo naman po aske. I-Boss JC, boss the boss in the tongue. May nabilin yata ka na, Kuya Resti, from your darling Krisha and baby girl Yonabel. Boss JC, nanong tao mo? Nung ating kang sobrang abo siyang high pansit, balo mo na yung gawan mo, padala mo kang pare-resti, bangan tang alafang me, Kenny CLTV. Happy birthday, Kate Francesca Canlas. Talagang very excited yung look ng Kate ngayong kayang birthday. Kate, sana itang pekaburi mong regalo. Yang ibeda keka ngening birthday mo. May you have more birthdays to come. Happy birthday, Kate Francesca Canlas. Happy birthday, First Evan Pacheco
Perez. Aki na lagyan eh. Panganay ni. Hula ko panganay. Bakit first? Purse. Purse sa lagyo. Purse, sana dagol kang ating takot ng Diyos. Dagol kang tataluki, karengki kang pengari. Biyasa, ampo pang siyempre masanting ang lalaki kalupa ng kuya mong masanting. Happy birthday, Purse Evin Pacheco Perez. Happy birthday, Christine Carlos. Sano ka rin i-Christine? Mga niya naman, siyempre, ngayon birthday mo, Christine, sana masaya in kayang celebration together with your family, with your friends, ne? Kung ikitang malati, with your cousins, ne? And sana, dakal kayo apakapsi, karengke kayong bisita. Happy birthday, Christine Carlos. Ay, ni pinabilin pero sabi na kitang kayang post kasi so pantayang iparala yung message na ngayon ni happy birthday po Tita Mirna Dizon coming from JV Dizon. Ni JV, kaya katamong dati kayabe king ABS-CBN Channel 46. Ma'am Mirna, wishing you good health. Dakal-dakal pang blessings and dakal-dakal pang pamikalugod keng kayong pamilya. Nano pong tawuyo, Ma'am Mirna, happy birthday po kayo. Hay, birthday na palang Sherwin Limson ng City of San Fernando, Pampanga. City Information Office, si Sherwin Limson. Sherwin, taglos-taglos mo yung masanding pa magsilbi ka rin kiyakatamong kabalen. At sana, palagi akong magpapansit siya king kahini, king opisina na ng CIO. Apakabsi mo, sana rin kayabe mo king obra, king kayang kapamilya. Nanong tawo mo? May you have more birthdays to come, Sherwin. Happy birthday kaya ka. Happy birthday, Boss Chan Tabia! Na ay, palagi ako, pasaraning opisina kanining Boss Chan king kayang birthday. Unless makalib ka, Boss Chan. At sana masayang kayang celebration together with your family. Again, happy birthday, Sir Chan Tabia. Nakala yata, Jody Bar. Ay, happy birthday, Cherilyn Season. Kasanting nawa tining chocolate. At niya pang lobo. Sana masay birthday mo, Ma'am Cherilyn. And nano kayang luto mo, Ma'am Cherilyn? Kaya kang birthday, ating kang pansit. Ating kang Shanghai. And syempre, wish ko kaya ka. Si kanan, pamikakatawan. Gana-gana sanang pangarap mo king biye. Akwa mo, Ma'am Cherilyn. Okay. Tinpang Mickey birthday. Ayan. Alana po, Alana. Sige po. Karas na ka na ako. Dakal magpa-greet kaya katamong live. O, lentala. Ora, sige, unahan ko na. Ayan po, happy birthday kan. Ay, ni advance ya. Jamir Dimlay, tanga kabalanta mo nga ang Saudi nga na, sir, birthday ko naman po kay December 7. Pakigreet naman po. Happy birthday, Sir Jamir, in advance. Ako pumilaga na ka, December 7. Greet na kayo po pasibayo, bakit takunota kayo. Naniwaring ay, Webis! Webis siya ito. Chuta mo kayong Robinson Starfields. I-advance mo no rin. Pa-birthday mo kanita. Birthday na palang Konsehal Wilson Libaw Gonzales. Talagang, pangabalo ko na ikasiguro kanita tapos sabihan ka rin kaya katapos talapanan din. Anyway, kagawad, happy birthday po kaya kayo. Balok masaya kayo kayong birthday yung huling Kagawad dyan ka rin? kagawad dyan kayong barangay Manggakakutod, Arayat, Pampanga. First kagawad, number 2 kagawad. Baka galing mo, linawi mo, balo na first ka. Number 2 na, galing mo. Yun ang kasabi mo kito at balo mo. Later, Lume, Jody Bar, nung nining amanuan ko, ayan o, ready pa. Hello to Joy Espino Libaw, Manal Bea. Ngayon kaya katamo nga program. Karakal mag-greet kang happy birthday kang kagawad. Balagi ako, kaya dakal mag-greet. Pakumbirala rin. Uling isaraning kagawad in Dalan Karela.
ne? Magpaluwalyang mga kabang lamesa. Lawen tamo pen, anong palyari king barangay Mangga Kakutod kanyan. Kay bata, kaputa ako lang sabihin, rin aliwa pang mag-greet kayo, baka tadamdaman nila ne. O reni na po ne, muntata na po, karen balitang balen, balita, Keti, Labuan, Kapampangan. Oren kareng kabalenta mo, makasadya niya pong magpakabsi, kareng ke katamong kabalen, at ring aliwa pang bibisita Keti, Labuad, Kapampangan, ing Manyaman Festival 2023. Metong nga po iti, kareng activities tamo, kay nga Pampanga Week Celebration, yung po pabren, mitatauli kayo, kareng mga nyaman na pamangan, Keti, Pampanga. Alben tayo po yung report. Gangno ka rin kamunta kay Pilipinas, kaya baluan niyang biyasang magluto at mahilig king manyaman na pamangan, den Kapampangan. At banglakwas pasik na nga niya yung titulong Culinary Capital of the Philippines at gabulan ni kaya katamong kaluto at kultura, telakad na ni Kapitolyo Provincial Culinary Council at pamuntukan na ni Pampanga 2nd District Board Member Maylin Pineda Kayabyab. Ing karelang pormerong proyekto, ing pamaglunsad kay Manyaman Festival kay SM City Pampanga Event Center ngayong Lunes, December 4. Po, ito pong Manyaman or yung bansag po sa amin na Culinary Capital of the Philippines, matagal na po namin naririnig yan. Pero ngayon po, sa liderato po ng ating Governor Dennis Delta Pineda, naisip po namin na i-embrace na ito at panindigan na Pampanga nga ang Culinary Capital of the Philippines. Kaya po natin inilunsad po itong Manyaman Festival. Kayabay ka rin pa mga namalyari ng takman din kaya katamong kabalen at ding bisita ing chichiro na ning apalit, biringi ng arayat, hubang itik ning masantol, panaraning Santo Tomas, kilaining Bacolor at buro ning Kandabat ni Ayaliwa pa. Mismong Ipampanga Governor Dennis Delta Pineda, Meki Pangan at Kenyamanan king epagdaring adwang pulot adwang balen at syudad na ning probinsya. May mga bayan talaga na may specialize sa mga kanya-kanyang putahe. So, mga dati na po to na talagang pinagmamalaki natin. Sino ba mga taga Maynila sa inyo? Di ba pag pupunta kayo ng Pampanga, anong una nyo sasabihin? Pagkain na masarap sa Pampanga, di ba? Number 1 ho talaga pagdating sa pagkain. Kahit saan ho kayo sa sulok dito sa probinsya, may dadatnan kayo na masarap na pagkain, lutong Kapampangan. Bukod kay Manyaman Food Expo, pwede ang pasyalan ng gana king Miyerkules December 6, may kakong off mo naman king Best Kapampangan Heirloom Recipe, ampong iconic Kapampangan dishes. Mo rin professional chefs ding miligligan king pamaglutong pamangan Kapampangan, ngunay pati ng estudyante bang ipipasa kanuing tutuking inarasyon, ing gelingan king kulinarya. Salamat naman ni Board Member Maylin Pineda Kayabyab karing ega-naga ng sinaw bang managumpeyang Manyaman Festival 2023. Ipineda Kayabyab ing chairperson na ning mesabing pamikatagon. Sa lahat po ng sumuporta, lalong-lalo na po dun sa mga LGUs po, no, lahat ng bayan natin, wala pong hindi sumali. Ang gagaling po ng mga mayors natin, ng mga tourism officers natin, ang mga taga-Kapitolyo po, tourism office po ng Kapitolyo, lahat po yan. Kung wala po sila, hindi po magiging posible ito. At sa lahat po ng Kapampangan at hindi lang po Kapampangan, iniimbitahan po namin kayo na puntahan itong aming mga booths po dito sa SM Pampanga para po makita ninyo kung ano-ano po ang iba't ibang produkto ng aming mga bayan dito sa probinsyang Kapampangan po. Samantala, agpagkang Regional Director na ng Department of Tourism Central Luzon ay Dr. Richard Dinos, maragulyang South king promotion na ng turismo kaya di Pampanga Manyaman Festival. Ay maragulyang South ini kasi subali king ega-naganangan baluda na Manyaman ta magluto ni. Maragulyang maging impact ni king turismo, makwalta tamo in terms of heritage or pamanang dai. Nga naman king pamagluto, kaya katamong historical churches,
ampo of course detang warm welcome na itang pamanimbita ka ring turista ela magsisiking pamamuntada. Kaya Ray Bravo, iyakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kaya tutukitan pong balita na may koronahan niyang mutya ning Angeles 2023, yung kandidata ning Barangay Kutkut ay Jenica May Cruz. Merapat ya yung coronation night ning Ligligan Leg 1 ning syudad, King Grand Palazzo Royal inyang Webis, November 30. First runner-up naman ni Frankie Samantha Ikman ning Barangay Santa Teresita, kabang second runner-up ya i Gisette Garcia ning San Jose. Third runner-up naman i Edgemon Apuya ning Barangay Anunas at fourth runner-up i Angelica Cassandra ning Barangay Agapito del Rosario. Tinanggap yang 1.5 million pesos, Jody Bar, kadagul na. Aulaganing cash at prizes i-cruise. Kabang many kwayang 200,000 in first runner-up, 150,000 in second runner-up, 100,000 in third runner-up, at 50,000 pesos naman in premyo ning fourth runner-up. At inla naman pong plake ang pong sampagang tinggap. Manibat po kay nga 19 kandidata, may pili lareng top 10 semi-finalist king coronation night. Nung nuka rin ang pala, karing-karelang swimwear ang pong evening gown. Siyempre po, may wala yung question and answer portion. Kareng apulo, mitagal lareng reta pong finalist areta, ding 5 menuling corona. Nga na po nga, Mayor Pogi Lazatin, migit ne pang pesantingan ning mutyaning Angeles nganing banwa kumparaan niyang mga labasa na edisyon ning kompetisyon. Para kaya sinambut langan ding kandidata uling pepakit ding geling at legwana ning tune Angelenya. Pero salamat iti kareng ke ganaganang sinaw para king tagumpening ligligan, partikular kareng working committee at organizers, apeni munaning Chief Advisor Isaac Calagwas at miyaliwang sponsors. Samantala, may kumbirano manaurado, Miss Universe 2014 Mary Jane MJ Lastimosa at tinalaka chairperson of the Board of Judges Kayaberi Dr. Richard Daynos, Regional Director ng Department of Tourism Central Luzon, Beauty Derm Ambassador Ervic Vihandre, Hermina Pamintuan, former advisor of the City Tourism Office, at dating chairperson ng Mutya ng Pilipinas Region 3, Miss Philippines Region 3, Ampong Mutya at Ginoong Angeles, at Sir Noel Manankil, Chief Executive Officer ng Luzon International Premier Airport Development Corporation o LIPAD, ing operator naning Clark International Airport. Tinagon mo naman King Piaglon, i-First District Representative John Lazatin, miyembro ng Sangguniang Palunsod, Barangay Kapitan at aliwa pa pong bisita king event kabang kanya-kanya numang supporters din kandidata. Ako kulyo kareng-karelang pamatu, Jody Bar, sopan mo na ako. Puting liga niya maging kandidato ng Angeles City King Mutyaning ang Pangkimanbang 2024. Kapapurit niya pala kanita. Wala mo pala. Megtang twisterya po. Iyatsing malago. King kayang binasa. Pero babalo mo po kabalen na magumpisa po anyang napon hanggang pong December 6. Kikatamo pong digital broadcast 12 noon to 9 p.m. ya. Pero King December 7. Pati nga po niya po, manibat alas 8 ng abak hanggang alas 7 ng bengi. Kaya po rin maka-analog TV, kaya po ILBN, manibat po nandin. So palagi, kung ngayon ka-ILBN kanini, maka-analog kayo. Pero nung maka-digital TV kayo, ILBN nyo kami, o kaya TV Box, o maka-subscribe kayo karing kaya kaming cable partners. Ening solusyon po gen, karing maka-analog TV. Sali na kong bayong TV, Pasko naman. Mamili na kayo itang digital TV. Neya po. O sige po. Neya, abalo ko rin excited. Lalawin kayo nandin. Mamutakti ng kay comments. Neya, kareng manay-naya ka rin kaya katamong bisita. O sige po, neya. O yan na. Dita ka na mo pong pinandit. King kaya katamo pong pamagbalik. Alben tayo. Neya, kung nano po, makanano yung pamagsadya. Kenny Keng Manga Festival, ang marapat po, King Balening Arayat. Magbalik kami, King! Nano pata!
Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. At magbalik po yung kayang programang Nano Pata, Bayo Tapo, Mig On Air pa si Bayo. Yung pong kanakong partner, yung sasabihan na nandin, dapat ka lula po rin bisita mi. O nga po kasi ipagyo, kaya pong pesto ko, kaya po adwana lamo. Wala Eh ako pa po at nanong buri na po sabihan ng kanakong partner. Mataba ko. Ay, ali. Ali naman. Mabalas Ali, mali ka. Oh. Malatiya, ining kanakong lulok-lukan. Oh. Pakilala mo na lang rin kaya katang bisita at sing malago. Oo, sige. Uling nandun kayo pa po excited, ne? King Pami Katago na ini. Ibiyami na lang po kaya kayo rin kaya katamong bisita ngayon ng Aldoking Balena po kasi ning arayat. Reng tawa arayat po kayo na baluye po siguro ini nga barangay ay ni amikilagyong mangga kakutod. Lately or recently kasi kakutod tani mong sabihin pero ating nga pong tagatakikiyang mangga kakutod. Ini mo naman po yung lugar nung nuka rin mararapat ing Mangga Festival King Balen. Ngayon yung banwa pa si Bayang Mikasa ing Festival IT and we are very glad to have the event organizers na po ngayon yung aldong ay ang gaman pong bisila. Kaya betaya po ing head organizer na ning Mangga Festival, ikagawad Wilson Gonzales, Nepo, at saka po yung co-organizer na ni festival ay Kagawad Gerson Samson. Welcome po kay kaya katamong programa. Jody Bar, kaya kang request ka rin. Aliwa, baluyo po. Dakal po kasing mag-comment kay kaya katamong Facebook Live. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Palang birthday celebrant. O yan po yung birthday celebrant tamo. Yan pala yung birthday po, thank you, celebrant thank you. tamo. Happy, happiness. Okay. O siyempre, ulang birthday na pong Kagawad Wilson. Nano po yung birthday wish pa? Bayo tamo taglos ng kaya katamo pamitalamitam. Ang birthday wish ko mo po sana maging mas malaguya pong kaya kaming Mangga Festival kan daratang na po ng Disyembre 7.
Okay. O sige, umpisan mo na rin na Kagawad Wilson. Diyan ako ipong pamakatagon na i-shout out, i-greet, batian nyo rin ganaganang buri yung i-shout out. Uling nandin la pa mag-comment keng kikatang Facebook Live. Sana ala ko nga kalingwan. Uling, Kagawad, dahil benda karugo si LTV. Temo ko sinout out. Go ahead po ka rin kayong greetings. Ayan, shout out nga po syempre muna po kaya kaming masipag Kapitan Rosendo, Yot Dison, balo mi po Manal Beko po ngeni. At syempre kareta pong mi pong Kagawad, karang SK, buong council po. Hello, kaya kayo nga po at samantalanan ko na rin po yung pagkakataon na pasalamat ko po karang hanggang miktiwala at sinuporta po ka na ako. Karang hanggang kabaryo ko po, king mangga kakutod. Hello po, happy viewing nga po kaya kayo, takal kong salamat. Okay, and syempre, kasating da lagyo din bisita mo na, Wilson, Gerson, o diba, Son langan. Kaya kaming General Manager, Sonia. Okay. Sir Gerson, kayo naman po, nino po rin buriyo pong i-shout out. Go ahead po, sana po agadjongan pong asabi, bayan mayaring programa tamo. Opo, shoutout ko po rin kaya na akong kalugurang kabaryo. Ako na po tunggal-tunggal paano pong batingan. Opo pong pasalamat ko po karang sinuporta pong may tiwala ng ilabas sa eleksyon. Kita mo po daw po sila. O, siyempre naman, Rugo, siyempre nung tunggal-tunggalan mo ding ni Mario Pota, December 5, 2024, tana po mayari. Wow. O, Jody Barbay, tamang utang-ut ating tatagal kay ni. Now, birthday ko rin nga ng Koyang Berlin Cuevas. Pinita ko kwento ko kaya kang manganganta. Kakanta mo naman kay nga, kareng kantang Kapampangan, masanti nga naman boses. Ikaw ang Berlin, kareng kantang kareng tatagal, nanong ngawas kasi kareta. Jingle! Jingle! Wow, wow, Sige wow. po, tatagalin ko yung Berlin. Koyang Berlin, happy birthday. Kaya ka, sana lakwas ka pang santing boses. Alwain na pa akong bira. Yes, happy din pa akong bira. Sige, Tapos, sige. yes. Ilista tala rin pa akong bira. Oh, sige Okay, na. mumpisan tani. Ako imumuna akong kutang. Ne. Obat mangga kakutod dyan lugar. O teya apple kakutod. Or grapes kakutod. Kagawad Wilson at makantaya hingay. Buri na po sabihan ng mangga kakutod kaya may palagyo pong mangga kakutod yan. Huling na po ning kanita po sinabi na po ng makat po kanita, marakal po mangga kayatang kaya kaming baryo. At the same time, ita pong kakutod, meaning to say po, pamamutot. Pamamutot, pamanabas po. So, ngayon po So, walang medyo... harvesting yan eh. Ngayon po, titak na lamo po rin mangga, king mangga kakutod. Kaya makainya-miya pong susulong talaga yung mangga festival. Makanan niya pala. Nung makanita pala Kagawad, Conchal, Nepo, makanano de pegumpisan, kapilan de pegumpisan, idang Mangga Festival kaya kayong lugar. Opo, yung Mangga Festival po may gumpisaya niyang banwang 2008. Anyang manyambot ko pong before po dati kong SK chairman kaya kami. Lupa ka pa naman SK chairman hanggang ini, Karon Kagawad. niya po may gumpisa kanta niyang may SK ko po karing kaya po ay sipitang Mangga Festival uling tapo may kumisang ka ng aliwang balen. Marirga, Festival. Kaya po kayang pisabihan niya pong Conchal Wilson kanito. Nga pong gawa mi na pong tuloy-tuloy ang gagetang kayari kung may SK, ang may kasunod po. Kita po, may continuous na po kayang I kaya appreciate that. Wow. Pero yung kutang ko, uling kitang mo muna, Sir Gerson, makanano ye pegumpisan ini. Kasi syempre, out of the blue talagang pinusye mo. May kasakit kayo ba at first? Anyang kitang first ever edition na kaya kayong Mangga Kailangan Festival. mag-research ka po. Wow. Medyo may kasay kaya po kasi yung totoo po dati, atin kaya po nga may yaw sa Curacha Festival. Oh, Curacha Festival. Nung baga, niya pong mag-SK ko, parang alaya pong Relevant. relevant so connection kaya kami kayo. Makanyan niya pong nga palitan na gawan tayo kayang Mangga-Festival ako. So, even before ya po lilukluk Kagawad Conchal Wilson, kaya be yun eh. Opo, kaya tabi ako na yung pugyat ng pamanagal pong SK, sir. What? Kaya be kay Mangga Festival. Kasi alam mo, Curacha. Ang baba, ay alay. Wala mo, kaya kasi. Oo, wala mo. Alayat ang kapagalan ng festival ay ni. So, ito pala yung sangkan ne.
And then, karentudo king banwa, kumusta po itang suportada po, Sir Wilson? Hindi rin kaya kayong memalen. Actually po, in festival mi po ngayon, mitok nang niya po niyang pandemic. So, ngayon po niyang babalik niya at bibiyayan niya po ngayon ng bano ngayon. At as na pong kanyaman kayang pagkanandam mi dahil po rang na pong memaryo, kayang manggakakutod, buring-buri dia po talagang magbalik. At the same time talagang anyang kampanya mi talaga payang ako miya talagang ibalik yan. Kaya kaming baryo. Nung kakaila po rin, tetera ka rin, kaalos kayo nakanlabure ang kaya abe, kayang Manga Festival po. Naano po kaya ang banway ni? Nung katandaran Nung niya po? ako po magkamali, banwaya pong 2016 po yan. Tsaka kalda rin nga anak kayo manggakukutod na. Yes. Wow. Dudumugan de po talaga yan. Sige, palagi ko kayong banway ni gumamit na lang iPhone 15 Pro Max. Letang mag-video, ne? Wow. Pero sa konsyal ne, buri ko naman kutangan yung 12 years ne, yung Manga Festival. Nano mo itang igit yung kumusta la rin kayo nakan? Itang awareness kitang history. Wow. ang Aning kaya kayong wow. lugal? Ikit yun somehow may buklat la rin kayo nakan kaya kang kasi ala namang aliwang misundukin ne rin Ni Iwad, wow. Balo din naman po, wala po rin ang anak. Tsaka, pag po daratang ng fiesta, excited no po talaga Okay. rin ang anak. Kaya kami. Tsaka, itapin po bumunang dili, may iwas na po kaya tangan mo kung aliwang nung ating ambisyon ang anak or keng gadgets. Wow. May iwas na po. Ilangan po excited no mag-practice. Yes, wow. Aldoldo, everyday, makayang pong gagawan na ngayon kaya tangan. Sir Wilson na ako, actually kitang pakibat na itasanin tutuking kutang. Impong Manga Festival, kayag nane po ning kapiesta ning barangay, Sir Wilson. Yes po, What kayag the- nanay po. Yapin po itang, kaya kami pong patron, yapin po Immaculada Conception. Holiday. Yes. So kay holiday ya po ito. So kay po yapi na po kanita itang pag Immaculada Conception magpiesta na magkakakutod so yaning Manga Festival. So kaya makanyan na po dadayo rang aliwang kasiping barangay. Kaya kami pong baryo. Ito yung kasing masanting gustong agnanla ne. Itang festival ang po pa yung kapiesta ne di double celebration. Wow. Kung ati ko mong ati kasing may comment kay ni Renz Aaron Duena. Uy, purok pora na purok for the best. Makanano yung competition nyo per purok ya per makanano ya kanya ni nga kayo ngening banwa. Opo, ngayon po, kaya po talaga, per purok niya po yung laban. Pero ngayon po, dininan nila pong team per purok. Example po, yung purok 1, pwede yung maging piko, tribong piko po, tribong dinamulag, tribong Indian I'm so Tengko. excited. Ilangan po makanyang atino pong kanya-kanyang tribo. Itang balang variety Wow. na ning mangga. Siyempre, the more, the merrier yung Macyabe, mas masaya yung festival. Pero awang pisan mo ni at si Malago, king kikatamang pa magbalik. Pisabyan tana, nanula retang miyali wapang gawandang activities at inlabang manga salad eating contest Wa, or mango eating contest. wa Jody Bar. O- Tayo karugo magpaalam. Balo kasi diretso mo na kay gapyan eh. Oh. Magpaalam na pa mo kagawa Gerson. Uling itang metong nga co-organizer. Yan naman nga Oo, kayabit. Since yung menong pisa, kaya tang wa pioneer kay Manga Festival po, tating nga rugong buring lakwa namin. Wow. Kayang kabaryo. Opo, karen pong kaluguran kong kabaryo. Sana po maging masayahin kaya katamong sana lalo pong maging masayahin kaya katamong daratang kapiestan. Ang po yung kaya katamong Manga Festival. Every year po mas lalo tayo pa pong pasantingan ng kaya katamong Manga Festival. Ang gagawin mi po ngayon para kaya kayo pong kaluguran ming kabaryo. Kita mo po, dakal po salamat. Pati po kaya kayo, sir. Ma'am, dakal po salamat. Alright, Okay. eko humama ko. Dakata po sabihan kayo Manga Festival, kaya pa magbalik na puning. Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis
Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. At magbalik po kayong programang Nanupatan. Jenalu at yung mga pabati dyan. Ating mag-share ulam mo, teke aki. Ako higit kay Ine. Siyempre, yung katamong loyal viewer. Siyempre, uling pilanlaring Manalbe ka na ako TV. Inka na akong mothership. Ana po, ditas dison simbulan. Mag-lunch tana. Tortang babi with paro. Pedita. With ningnang balasenas. Makaranop talaga, Jenalu. Pero, ay, pupupugan da kayo, pumiyaliwang comments kanini, pero bayo kaya kalingwan, buri kayo pa mo pong i-shoutout, tingka na akong pari. Ay, Toti, Parungaw, pari Toti, thank you for watching, ne? Salamat kayo. Nakarugo, tatabog, king kang esposa. Ako na ing magpay-advance king kang pabati. Bayo tabo may komersan nandin. Ingka na ako po nga balo na anula po rin miyaliwang Piaglon King Mangga Festival. Sabi ko pa rin din, ibang mangga eating contest. At yung bang mangga face lookalike. Magyabiyar? Nandala po rin kaya katang bisita. Pero, nagpaalam niya po kagawad Gerson nandin. Ngayon itin tapong alawang kayabi. Nino ya, Jenalu? Wabayo kaya pakilala. Ating Kenny, abang ita miyaliwalang tribo o rene. Go tribong piko, ana. Go, ana, buri kayong tribong susupin. Piku. Ay, kaya wala na piko. Piku ya kanta. Piko. Piko. At saka yung supsupin ay di pa kayo limaw kayong tribo na. Kasi ana, go tribong supsupin ha. May pa kayo kayong tribo na. O sige po na. Ako na mo pa kalwat balok paninayan nyo na yung muri rin. Pong malugod, akabaryo na paninayan din. Metong pa po ka rin karelang kagawad at magpagal mo naman kay Mangga Festival ko organizer ay kagawad. Gary po na, welcome to the show. Conchal Gary, sige pa shout out na kang bakanta. I-ready na ng Jody ba rin kayang putang? Okay po. Sige po, yan, go. Hello po, dakala salamat po karang kaya kaming kabaryo kaya Mangga
kakutod. Kaya hanggang sinuporta po kaya kami, lalong-lalo na po kako. Dakal pong dakala, salamat po kaya kayo. E then ako po nilalaganason, balo ko po. Dakal pong sinuporta kaya kami nga po ang nagawa. Da po, detan kaya kami po. Ang Kapitan Mi, Yoyot Rosendo Dizon, dakal pong salamat kaya dakal suporta mo po kaya kami. Dakal pong salamat. Kalagyo niya pa mong bapa ko yung Rosendo Dizon, yung kapitan dan eh. Bab, kumusta ka, Bab? Sakto yung lagyo ng kain eh. Kagawad Gary, kayong Mangga Festival. Gary Puno, Mangga Festival. Mangga Puno Gary. O, di po. Okay, Sir Gary, binida na nun din, kinubra na nun din, Sir Wilson na po by Sir Gerson. Kaya kayo ko na po kutang kita, nanong lapuertang makalatag tamong activities for Mangga Festival. So, bali po, yung kaya kaming muna po, mag-cooking contest siya. Atin na palang cooking contest. Kaya po, morning, 8 a.m. po, invite na kayo po, Manalbe, para kaya tag-cooking show po. And then po, after that, kaya pong 3 p.m., ating kami pong street dance po, bali, lumuyo po hanggang Barrio Tamo po. Okay. Microphone ng Yan. Yan po. So, 3 p.m. po, street dance, and then by 8 o'clock. 8 o'clock. Yamin po itangkya kaming free interpretative dance. 8 p.m. Siyempre, manganla pa mo, Siyempre, kapesan, mga tayan. Akakitso po kayo. Mangga recipe. Makanano ita? Ulam, dessert. Wow, makanano ya. Ita pong kaya kaming cooking contest. So, kailangan po dumalan niya pong api. So, syempre, milakono po rin dessert ken. Balutan naman po yung mangga. Meto niya po karang recipe na ning dessert. So, lako tayo po ita. So, Ang tambayo na. Opo, kailangan po dumalan niya pong api. Itang karela pong paglaban na ulam. Kailangan po dumalan niyang api. Di ako mong balo kong mangga, panas lang. Opo, usually kay purang sigang, di minsan panas lang. Opo, yes, that's true. Opo, Wow. So, given niya po kasi ita, so kailangan po gawala pong mas malagong variety na papuning ning ulam na kaya natin niya pong mangga. At tingnan po may kiabe, makanano yung per pamilyaya, per purong ya. Wow, makanano po yung Tapos pamakyabe. Aliya po, deta pong bali, detang hanggang bisa makyabela po, bali. Magkaroon niya pong twist, itang kaya aming cooking show, which is po, detang hanggang bisa makyabe, kailangan Pilipino po dila po styling kaya kami gamit. Tapos magdala lang gamit doon kasi Yes surprising. po, bali po, detang hanggang gamit. Pero, atin naman po yatang kay, detang Paglutuan pa kanya. ipaglutuan, detang kaya kami pong covered court, yung mangga kakutod. Talaga. Imagine ang kinano kayang klasing ulam, Uli magpiyesa, pwede kayong linutong mangga. pakibaluan ta mo, karetang gawan da. Gini ating street dancing makanano nandin medyo atinong bala mo paunan karetang pamakyabe. Pero kay kaldong ay tabaking December 7 na po ating pong klase kasi siyempre po taring kaya na kan ilang pong makyabe ka rin na Bali po, tradisyon niya po ito, every time na atin pong kapiesta ng mangga kakutod, bali ala kami pong klase ganito. From 7 to 8 po, suspend siya po yung klase. ay naman kaswelo na rin. Maswelo lang. Pero Jody Barne, tribu-tribu. Ikit ko naman din, piko, supsupin, nanula pa. Indian po. Indian, tribo. Miyayaliwang variety. Yes po. Una ang lareta. Tribong Indian, piku, apple, supsupin, dinamulag, Apple mango. apple mango. Muri kayo, mas muri So kayo. pitula or six? 6 po. 6. Karakalda pala. Muri kayo ng kahit tribong apple mango. Kaya burita supsupin. Apo po pala itang tribong Biyoko. Ano? Opo. Yapin po ito itang malating mangga. Palmo. Biyakin. Dito pong balang may lalakola. Biyoko. Butol na yan. Opo, sinarch nila pa po. Actually, ali kami po familiar karetang aliwang mangga. O, dahil po ketang mangga festival, binayo miya po itong tema, no? So, kailangan i-search miya po, baka ni taabalo miya kung makanano itong maging sistema na po. Nano Itong yan mangga po yung tema? festival. Bali, Pinakatema na po kanya niya po itang Life of Immaculate Conception. Kailangan din pong ipakit kitang free interpretative dance. And of course, syempre po naman po mawala nung makananula po may nga putot ng mangga kayang barangay mangga kakutod. Kaya yapin po itang inawas ng mangga kakutod. So itang kakutod po yapin po itang pamamutot karetang mangga.
yapin po ito. So, kailangan din pong ipakit kaya ang karelang free interpretative dance. Oh, baka ni tayo pala. Baka tutukitin tayo ng mangga planting. Nung ano mangga kakutod. Mangga planting. Ali po ta, maging kaya ini apin ini papagumpis sa bakadang ding memalen kim barangay Mangga Kukutod. Maging aware la o ba o teta magumpis sa Pasibayo. O teta manan ng Pasibayo. Naano mo po kaya kaya kayong criteria for judging? Kailangan nating mikyabe na lupa yung mangga. Mga yan. Mga... Paborito mo rin lupa mangga. Baka naano yan po yung criteria yo. So, ay ating kami pong criteria for judging. Yung criteria mi po itang choreography, synchronization, props and costume, audience in back, life of immaculate conception, clarity of idea. Wow. Jody, barbalo tama gastos yan. Wow. Sir. Yes. Makanano rugo, syempre, kailang barangay ureta, retang anak-anak, maniblas la. Ating kayo, ating labang subsidy ba Or ating sasaup kaya kayo. Hagawad mag-sponsor gari pa na kanyan. bakantang maging successful yan, ini kaya katamong festival. Yes po, bali po, kaya kaming mumunang sasaw, kaya katamo kapitan na kagalang-galang Rosendo Dizon. So pa na kami po financially. And then po, kareta pong bay purok, magsingilan la po ba kanita ito pong karelang expenses, akwadengan po. Usually po, layo pong masyadong matagula budget, pero misaup-saup kami po, hanggang council, kapag kaya kaming kapitan, panta po mabuo yung mga festival. Madagulya po kasing halaga yung papal Tommy, so kailangan misaup-saup kami po. Okay, speaking of maragulalaga, nano ing papremyo. Kareng sumambot, kita pa mo pong cooking competition, bayo karetang mag-perform tamo. Kareng, actually po ngayon ni sir, medyo uling pong kaluluklok mi pa po, ala pa pong budget. So, kami po talagang menton kareta. Siguro by next year, medyo maragul-dagul na. Kitang cooking contest naman, sir, itang manyambot po ka rin at niya pong 3,000, 2,000, 1,000. Not bad! Pero Wow. open for kakutod only mo po kanina. Okay. Kitang may Mario mo po kayang kakutod, dila mo po kitang kay. So kitang free interpretative dance mi po yung manyambot at niya pong 15,000. Tapos yung second place po 10,000, 5,000. Ay, balo mo kasi ako, minsan wala naman king premyo eh. Yes po. Ne? Tutuyan po ita, tutuyan. Itang pamiyagom, daring kay kang kabalen, itang masaya kayo. Actually, itang pinyambot sungay po tang buriyo ag nanagnan kung magluto tang makanyan. Bakit tang hanggang makanano yaman yan, itang mo kasi pagpalit tayo. Itang experience na rin kaya kang memory yes. Tsaka nga naman makiabe kaya po competition, minsan aliwan naman kitang premyo mo eh. Kasi bisa kang mag-compete, bisa kang mayakit, bisa kang mayalbe, bisa kang maging part na nitang activity nga ito. Aliway tang kabunya mo milabas nga Mangga Festival na ating kang agawa pero ala kang gewa. Jody Bar po ating kang ika, yak tao ko riot, nakal kubalo tungkol kay nga Mangga. O sige, ika. Ako kasi isip ko naman, nino ring mag-judge? Yan. Then, kingwami pong mag-judge, sir, so kailangan natin la pong balo. O kebaluan po kayang amanong si Swanda, mayabin po rin ang kailangan po niya pong balo kayang festival dance. Kailangan po niya pong may garalya po kayang terak, makanyan. So bakanta po ay tindihan na pong masalisat at dayo la po rin kaya kaming hurado ngayon. Po sabihan pota ating may kakilala ka rin kaya katamong contestant. Ay ba pang makanyang paling judge? Ay teacher ko pala yung judge. Text kanta. Dagdagan mo yung score, sir. Rada mo kanta Nakatamo ka nakal comment. Buri ko lang ikayan din ang dalan Jody Bar. Bayo may ikutang-kita kaya ang panauling question. Oy, nene. Edsel Elida na. Yan. Shout out ni Kimberly. Go tribong dinamulag. Dapat tignan niya po itang tribo yu. Isabihan nyo na. Ayan, ipare mong Dek Chodoro. Pare kaya ni Consel Gary Puno nga na. O yan, ding Bala mo mag-greet yung kang feeling sir. ko, balamas ng kasayakit ang lugar da. Kasi, ahangit mo ka rin mag-comment Bala mo ng kalkalmanal, be. Kasi bala mo itang buri talaga, yung activity. Tsaka itang misasan mo itong lang may Mario,
Kasi ding aliwa pagmakanyan itang atin lang kanya-kanya pero hindi bala mo misasan mi itong langkan kay pong Killjoy. Kaya ni po, yung kelagwana po ka rin kaya kaming Mea Mario, hanggang makanitaya pa po ngayon ni kalatitan kaya kaming premyo, burida mo po talaga ibiyahin niya po uliting Mangga Festival. Kaya na kami pong pasweloy kami pong organizer, kagawad gare po kagawad Jerson, na kami pong paswelong makaramdam karetang, sige tuloy baski ala pang masyadong pondo, budget, makanyan. At syempre, ito po yung tiloy mo pangunahan na kaya pong kaya kaming malugod ang Kapitan Rosendo Yot Dizon para po misulong niya po pasibayo yung Mangga Festival. Ending kasantingan na kasi nini hanggang in their only taluin na kanyang barangay yung festival. Ba, aliwang barangay, malyari na manggawan yan. Yan. Unang, dapat atin lang kagawad Wilson, kagawad Gary. Yan naman malyari, Jenna. Taga Mangga Kakutod la, lipat mo waring aliwang barangay. Kailangan natin itang drive. Itang drive na atin la, kailangan na pulutan da rin aliwang kagawad. Bakit taking karelamang lugar, may kaatin la. Dapat Ang unity po. muna pa mura ni pa magsilbi. Yes. Magsilbita mo. Magsilbita mo. Dakal po salamat, Councilor Wilson, Councilor Garia po, ang Councilor Gerson. Nandin pa si Bay po, agkatan nyo po rin kaya katamong Manalbe. Puta, interesado la pong makiyabe kaya kayong Mangga Festival. Ayan, nagkatanda pa si Bay po, agkatanda kayo pong Manalbe kayong December 7. Manibat po, alas 8 na po ning abak, yapin po yung cooking show, alas 3 po. Mikitikita mo po, kitang crossing kanto na po ning Kakutod. And then, 8 p.m., kaya pong covered court, yapin po itang pinakaligligan da po, ring hanggang ana, King Barangay Mangga Kakutod. Okay. Salamat po. Kagawad. And then po, kayang cooking show, 8 o'clock po, agkat na kayo po, manalbe kayo po. Kaya pong 8 p.m. po, metong tamo po, magtatamo kayang barangay tamo po, para albayan tayo po yung kaya katamong Mangga Festival. Ako po, salamat. Deng taga Mangga Kakutod, nung Atsuko, Mindanao, Visayas, o alawang bansa, ating ko pan chance muli. Pilang pangaldo Bakit ang makiyagom kayo king Mangga Festival, king kaya kayong lugar. Ang buriya kaya basa nini, uling nandin, pinimpis sabihan tama na pong Lexi Sigua Valencia. Misasan metong kaya po kasi king baryo, mi pauli na po ning guidance na ning action man mi po. Siguro artista ni action man artista yata ini, action star ya. Kapitan Rosendo Yot Dizon, tsaka po din Consalis, mi SK Chairman at SK Kagawas. Kaya bata na nin tutukin, inuining Kevin Loris ini. Kalaguna talaga ning pinsan ko. Oy, dampisan ko, malbe kayo naman, Malbe. Dakal po pa, salamat pa si Bayo kaya kayo. Ngayon po, pakibaluan tano po ratang komento yung kikatamang question of the week. In question of the week, tama po. Nanong kapapangan word din balong mo pero mo na makain nga daramdaman na gagamitan da. King kasalungsungan. Basan ta na lang. Ayan. Ika na akong partner. Maralas siya pong magkamali. Bulaklak na yung bulaklak pero sampaga. Ayan po, species ng bulaklaking sampaga. Pero yung sampaga po, kapampangan niya po ning flower or bulaklak. Sisilio, barya or coins. Sabi ng Alain Santos, parugang, tsaka sulot. Ringalawa, parulang nga. Parugang, Sige, nanin tutuki. Ilosita de Rueda Kayanan, maabaktana. Actually, abakan, yung almusal. Pero uling, kaya ragulan tayong almusal, so yung marlas tamong gagamitan. Pero yung pong almusal, maabaktana po, abak. Joan Jolo Palting, manalumduman, marukat, dawayan. Kaya baling dawayan, pero balo kayong manalumduman, mantun. Balo oy marukat. Marusing. Tama. Pareho kayong mali, marukat is matsura. Awa pala, okay. Kanyang kanda ba? Itang dawayan kay mga. Awa pala, atandaan ako ng tutuki, di ba? Paritan, talyasi, talete, Kumidur. Balo ko talete ng Panyulong. Talete, Balam Bridge. Di ba talete ka. Yung makanyan. Sige natin sa akin dahil. Kumidur, kitchen. O tapi panganan. Balam, cabinet yan. Sige. Sige, kayang talapad ko ng talapad. Ibet, Ronquillo, Kasapanan, Mampit, Lande, Tumali, Sasyo. Lande yung balo. Sasyo, gulisak. Mapin, And
Gamitan. Nanyo po yung kikatamo. O, di ba mong kikatamo? Ikayo Bisita. kung ba, sige, kagawad Wilson, malalam yung mga pampangan. Bulik sabihin, makaya na making kapampangan. Ano lang mo rin ang term, balo mo? Sartin. O, tanita. Okay, balo na. Sartin. Deta po minunang pinggan. Balo yung po ang maputing pinggan. Sartin. Sartin labul nga house na kami. Tayo kayo po, kagawad Gary. Honestly po, magkasagi ko po yung kapampangan. Honest, may dagdagan. Oo, may dagdagan ko po. Belo mang kanya, nano naman po yung kikatamong kapampangan word of the day. Bakit yun eh? O yan, Ay, pamayapan. Alaw. Wow, giniki. Ayan ha, ako po, giniki pamudimdaming amano nga ni, pamayapan. Imbalo kasi, manupaya na ka. Wow. Manupaya na ka. Wow, manupaya ka, which is Manupaya, magbigay. magbigay. Wow, magpasensya. O yung kay, may bata. At magtiis. Di ba? Tama lang, minsan natin tama kanya karang guest. Wow, sige. Tingapin. Mayara na naman yung oras sa mo, Jenna Lu. Mayari na po yung metong oras sa pamitalamitam tamo ngayon ng Aldoni nga Martis. Dakala salamat po karay meging bisita tamo and good luck kay Mangga Festival. Abayan nyo kaya pong pasibayong Jody Burr bukas na Aldoni Martis. Ako po yung kaya kayo nga, ay Aldoni Miyerkules wala bukas. Ako po yung kaya kayo nga ching malagudyan na lumbang parungaw. Jenna Lu, Maraming baka king webis sana. Mayalbe pa si Bayo. Ne, uling ba? Wapi para tintang live bukas. Atintang live bukas ang Sinukwan Festival. Ita po yung kaya kayong antabayanan. Ako po yung kaya kayong Tarasuyo, Jody Dizon Mercado. Atin kami pong pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.